Tubasuhuze kandi tubaha ikaze mwe bakunzi bacu ba AFRIMEDIA TV mwe mudukurikirana yombi aho muherereye mwese. Nsuhuza mwe mwese mudukurikirana muri mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, kandi n'abadukurikirana bari mu mujyi wa Kigali. Kuri mwe mwese mudukurikirana mwakandi subscribe, n'abaherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda turabasuhuje kandi tubabwira duti turabakunda cyane. Reka nongere mfate n'umwanya kandi shimira buri umwe wese wagize uruhare muri abo subscribers bangana n'ibihumbi 12 tumajije kuba twashyika. Kuri wowe udukurikirana kandi uri muri abo subscribers bangana n'ibihumbi 12 budukurikirana, wowe udukurikirana yombi wakandi subscribe, so much respect kandi turagukunda cyane. Niyo mpamvu tuba tuhabaye kugira ngo tubashe kuba twasangira amwe mu makuru abagenda avugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Iyi ni AFRIMEDIA TV. Nyemerera tugaruke gato ku rugendo rukomeje kubera muri Busan City, akaba ari umujyi wa South Korea, ndavuga mu majyepfo ya Korea y'Epfo, aho uyu mukinnyi kandi wa sinema ndavuga Bahavu Jeannette kuri ubu ngubu usa nkaho uri gukorerayo urugendo shuri, ndetse nabo yajyanyeyo bari gukora urugendo shuri mu bijyanye na sinema, aho baherereye muri kiriya gihugu cya Korea y'Epfo bari gukorayo urugendo shuri nk'uko yabitangaje mbere y'uko agenda, kandi akazabanyura no mu mijyi igera kuri 2, ndavuga Busan City ndetse na Seoul City. Akaba ari umujyi uherereye mu majyaruguru y'iki gihugu cya Korea y'Epfo. Kuri ubu ngubu rero akaba aherereye muri Busan City, akaba akomeje kuba yasangiza ubuzima bwiza ari guhurirayo muri urugendo shuri ari kugenda akorera muri iki gihugu cya Korea y'Epfo, aho yajyanye ngo n'abantu bagera kuri 15. Ibi nibyo tugiye kuba twagarukaho mu buryo burambuye. Mwibutsa yuko niba ari buke twumva kandi ko wabasha kuba wanakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kuba twabana ku byo tugenda tukugezaho. Mbahaye ikaze ku byo twabateguriye. Twongeye tubasuhuze kandi tubaha ikaze mwe bakunzi bacu ba AFRIMEDIA TV mwe mudukurikirana yombi aho muherereye mwese. Ubu ngubu twongeye kuba twagaruka kugira ngo tubashe kuba twasangira amwe mu makuru bari kugenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, namwe mu makuru y'abastari bagenda badusangiza ku mbuga zabo zigiye zitandukanye. Nyemera kuri ubu ngubu tugaruke kuri aya mafoto meza Jeannette Bahavu ari kugenda asangiza abakunzi be bamukurikirana kuri social media zigiye zitandukanye, abari kugenda abaha update yamwe mu makuru abagenda amuvugwaho cyangwa se bimwe mu bikorwa bari kugenda akora, aho yagiye muri iki gihugu cya Korea y'Epfo, aho yagiye yasize vuze ko azanyura mu mijyi igera kuri 2, ndavuga Busan City ndetse na Seoul City. Kuri ubu ngubu rero akaba yiherereye muri Korea y'Epfo, mu majyepfo y'iki gihugu cya Korea y'Epfo. Korea y'Epfo rero kuri ubu ngubu ibarizwa ku mugabane wa Aziya, akaba ari na kimwe mu bihugu gikunze kuba cyagaragara cyane muri sinema yuko cyubatse izina kandi igakomera. Kuri ubu ngubu rero
ndavuga Jeannette Bahavu yahagurutse avuga yuko agiye mu rugendo shuri muri iki gihugu, aho azagenda asura bimwe mu bigo bikora sinema muri iki gihugu ndetse akanahura na bamwe mu bakinnyi ba sinema bagiye batandukanye. Nk'uko mubibona muri aya mafoto rero urabona yuko asa nkaho aherereye ahantu asa nkaho hafitanye isano n'ibijyanye na sinema nk'ibyo yagiyemo, nk'uko yabivuze yuko agiye mu rugendo shuri. Kuri ubu ngubu rero yasize avuze yuko agiyeyo kandi azamara nk'ibyumweru bigera muri 2, akaba yarahagurukanye n'abantu bagera muri 15 kandi bose akaba ari cyo gikorwa bose bari bagiyemo. Ni umukinnyi rero wa filime ariwe usa na se Bahavu Jeannette ubona ubu ngubu wibereye muri Busana City nk'uko mubibona. Aha akaba ariho aherereye muri Busana City, akaba ari mu majyepfo y'iki gihugu cya Korea y'Epfo. Ubu ngubu niho yabanjije kuba yakerekeza, nyuma y'ahangaha akazaba yerekeza mu wundi mujyi ari wo Seoul City. Rero no kuvuga ko ubu ngubu yibereye muri Busana City, akaba ari umujyi uri mu majyepfo ya Korea y'Epfo, iki gihugu kibarizwa ku mugabane wa Aziya. Uyu mukinnyi rero wabigize umwuga muri sinema yaha mu Rwanda usa na se Jeannette Bahavu yerekeje muri Korea y'Epfo mu rugendo shuri rungana n'ibyumweru bigera kuri 2, rugamije kandi ngo kuvoma ngo ubumenyi ku mikorere ya sinema yo muri iki gihugu nk'uko twakomeje tubibabwira. Uru rugendo rero ngo Bahavu ngo yarujyanyemo n'abantu bagera muri 15 bafite aho banahuriye na sinema nyarwanda, kandi akanavuga yuko bazaca muri iyi mijyi igera kuri 2 nababwiye. Rero Seoul City ikaba ari umujyi uri mu majyaruguru w'iki gihugu cya Korea y'Epfo, ariko Busana City nayo ikaba yibereye mu mujyi wo mu majyepfo y'iki gihugu, ndavuga Korea aherereyemo y'Epfo. Bahavu rero n'abagenzi be bagiye kuvoma yo ngo bumenyi ku mikorere ya sinema yo muri Korea y'Epfo, ngo igihugu kandi kimaze no kuba cyakubaka izina rikomeye cyane muri sinema hirya no hino ku isi. Ibyo byamenyekanye cyane kandi biranazwi nka zimwe nko muri filime zagiye zikundwa ariyo Triatus Busana ndetse n'izindi zigiye zitandukanye aba bakinnyi bagenda bakina, kandi ubona ko ari filime zikunzwe cyane ku rwego rw'isi. Bahavu Jeannette rero n'itsinda bari kumwe bagera muri 15 bahagurutse i Kigali inaha tariki 19 Akamena uyu mwaka turimo 2023, berekeza muri Busana nk'uko twakomeje kubibabwira. Uyu mujyi uherereye mu majyepfo y'iki gihugu, kandi urabona yuko ibintu bikomeje kugenda neza. Uyu mukinnyi rero ari we wa sinema uherutse no kwegukana igihembo nyamukuru muri Rwanda International Movies Award y'uyu mwaka, numwe mu bamaze igihe muri sinema, numwe mu bamazemo igihe muri iyi sinema nyarwanda. Ubu kandi akaba anafite filime ategura akananosora akayishyira mu bikorwa. Filime yakunzwe cyane yamenyekaniyeho cyane bwite yandikira yitwa Imanga Series. Iyi ni filime rero kandi iboneka ku rubuga rushyashya yanahimbye muri iyi minsi rwitwa ABA cyangwa se aba, akaba ari urubuga akunze kuba yacishaho bino bihangano bye ari rwo www.aba.rw. Rero wanajyaho naho ukabasha kuba wanareba zimwe muri filime zigiye zitandukanye ndetse n'indirimbo z'abahanzi baramya ndetse bakanashima Imana, akaba ari indirimbo za gospel zikunze kuba zajyaho gusa kuri urubuga rwa www.aba.rw. warusura rero ukabasha no kuba wanabona n'ibindi bihangano, runacururizwaho kandi umuziki guhera kuri album Ibyiringiro ya James ndetse na Daniela bingana ngo n'ibihumbi 10 gusa by'amanyarwanda, ndetse n'izindi ndirimbo za Bin
ndetse na Chance ndetse na Jessica Mucyo Uwera na Martin Mugisha nk'uko twagiye tubibabwira yuko rukunze kuba rwacishaho zimwe mu ndirimbo za gospel gusa ndetse n'ibi bihangano by'uyu muhanzi kazi wa sinema yandika ariyo MIX ndetse n'izindi impanga ndetse n'izindi zigiye zitandukanye umubyeyi yandika ndetse na Woman Needs n'izindi zigiye zitandukanye twagiye tumumenyeramo agiye yandika kandi akanazikinamo. Kuri ubu ngubu rero Bahavu Jeannette n'itsinda rye rigera ku bantu bagera ku 15 kuri ubu bibereye muri Busana City, akaba ari umujyi uherereye mu majyepfo y'iki gihugu cya Korea y'Epfo. Bakaba baragiye gukorayo urugendo shuri, abona yuko ibintu bikomeje kugenda neza kandi ubona yuko bari kugenda basangiza abakunzi ba sinema uburyo bamerewe muri kiriya gihugu cya Korea y'Epfo. Akaba ari ibintu byiza kandi tukaba twifuje kuba twabigaruka kugira ngo tubashe kuba twabasangiza aya makuru abagenda avugwa mu byamamare bya hano iwacu mu Rwanda. Iyi ni AFRIMEDIA TV, reka mbashimire kuri mwe mwese mudukurikirana yombi kandi tubabwira yuko tubakunda mu byo mugenda mutugaragariza, kandi tukwibutsa yuko niba ari twumva ko wanakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wagira uruhare rwo gukurikirana ibyo tugenda tuba agezaho. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.